kuba bafunze right nta n'ikibazo kuko u Rwanda turimwo baduha amahoro yego hari urukundo hari of course mu Rwanda c'est bon right thing comes in the right way ikintu kizima kiza mu buryo nyabwo right kiza mu gihe nyacyo ubwo umugabo wanje abyumve ndideclare ndagushaka hano dekeza tebuka Yes, alright. Uyu munsi mpuzaniye iki? Uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Umuntu mubona mwiza cyane unyicaye iruhande, kobwa mwiza useka neza kuva i Burundi. Bamba kopeza kabisa. Uyu munsi nutiga biraba ari ibindi. Yes, alright, nk'ibisanzwe ni Omar the promoter in BBM TV. Mwibutsa gukora comment, share, like ndetse na subscribe kugira ngo imbuga nkoranyambaga zose ukoresha ibiganiro tukugezaho kugereho. Ariko sinagerana nakubwiye yuko mba ndi Dekeza Hotel ahantu bamfata neza cyane bamereza keya numva nyeneye n'ahandi ni Dekeza Hotel hano Kimironko hepfo gato cyane n'umurenge wa Kimironko. Reka nizamukire rero murabona umuntu turi kumwe mukanya tugiye kwiganirira bimeze neza. Reka mwakire atangire anabibwira. Alright, bimeze bitera meze neza cyane. Urazamura amijwi noneho unarebemo hari abantu baye bakurebe. Aha, umeze ute? Meze neza cyane. Uraza kumfasha noneho dukoreshe na kiriya kirimi cyari mo gakeya andabizi kukizi ingozi uraza kucumbaza. Vuara ko niko nashaka ko abanza agatangiza kugira ngo wumve neza kuko nta kubeshye. Nzakuzanira ibyamamare bitandukanye, nzakuzanira abavuye hirya no hino. Uyu munsi nambutse nigerera i Burundi ariko ndagenda nkura y'umukobwa mwiza ndamuzana mutereka Dekeza, murabibona namwe kabisa. Amakuru yawe rati? Amakuru ni meza, ndameze neza kabisa. Tangira wibwira noneho abadukurikiye, noneho mukanya turanababwira ibyo dukora ntacyo bitwaye. Ego, amazina nitwa Sharon cyangwa se Hoovy, ko abantu benshi nyine niryo bazi, cyangwa se Sharon yose n'amazina yanjye. Gusa amazina y'ababyeyi nitwa Umukunzi Sharon. Ava hano twakundanye kuko rumu. Ndakunda abantu bose. Ngiye nyine. Wewe nyine ndabyigaho. Nta kibazo dutangira avuga ko atankatira ariko nanone ngo ari bubyigaho. Ese Sharon, Hoovy, izina Hoovy ryaje gute nk'izina ry'instari n'ubundi abantu bakuziho? Ese bakuzi nk'umukobwa umeze ute, ukora ibijyanye n'iki? Alright, izina Hoovy ni izina ryanje mu mutwe. Ryanje mu mutwe ko nkunda gusoma ibitabo cyane, gukora ama research menshi atandukanye. Bo niyumviriye izina Hoovy ntago nzano ryavuye. Numva ndarikunze, numva risoundinze neza, ndatangira kurikoresha niga high school. Abashyitsi banje twiganaga barabizi. Izina Hoovy nuko ryaje. No muri kariya yanjye ibyo nkora ntangiye kumva ko ari ryo zina nakoresha kuko abenshi banze nkoresha Dora hari utuzina twitana nk'abantu urumva. Hari abazi Dora, hari abazi Hoovy, hari abazi Chitana nayikunze kubera indirimbo ya bamwita umuhanzi w'umunyarwanda bamwita Bulldog, right? Ego. Bulldog afite indirimbo atangira ngo Chitana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ego. Iyo ndirimbo yatumye nkunda ako kajambo Chitana. Ego. Rero hari abanyita Dora, hari abanyita Hoovy, hari abanyita Chitana, hari abanyita Sharon, hari abanyita nyine biterwa n'abantu turi kumwe. Gusa mu kazi nkunda gukoresha Hoovy. Ndi umuhosta ngira ngo urabizi. Ndi umuhosta nayo mpamvu turi hano Dekeza na hostinze. Baba bafite gahunda nziza, baba bafite pool
ushaka koga urazi koga ushaka kujya gute right ego ego hari n'abagenzi babanje bari hari hasi nyine turi kumwe gusa Hoovy ikintu bamumenyaho Hoovy ni umuhosta ego w'ibitaramo bitandukanye ikindi ni umuntu akunda entertainment cyane ikindi ni umu business woman that's it uwo ni benjewe aho rero sasa nita nzamuka nkubita mbanguranya murabizi oma de promoter mwibutsa yuko ndi kumwe n'umuhosta Hoovy Shatana hey ndaza Chitana, oh sorry, Chitana ryavuye ku izina ry'indirimbo bita ngo Shitani ya Bulldog. Hey, uyu munsi rero sasa ndashaka yuko kuno wicaye tugiye kuba flexible nk'umuntu nyine like twaje muri show yawe ibintu nk'ibyo none nibinaba ngombwa umbwira uti ngiye kwicara rero ndumva nk'umuntu hostinga numva ndabishoboye oma duhaguruke duhagarare tugende kumva ibi bintu turi gukora wowe wirekure tu twagiye rero sasa wabaye i Burundi kuva ryari niho mavuko yawe byagenze bite kugira ngo wiyumvemo ko wazinaha unahakore business yawe inashinga imizi abantu bo nababonye ni benshi mbo i Burundi just nahabaye i Burundi just nahabaye byagenze bite hari impamvu secret gusa navukiye mu Rwanda mami wanje ni umugande yavuye i Bugande kubera amateka yo mu Rwanda even my dad gusa i Burundi mfite amafamiye najyagayo nyine gutyo bisanzwe mfite famiye mfite abashuti banje benshi abana baho benshi twariganye niyo mpamvu natangiye kuvuga ikirundi kuko ndakunda ikirundi ndagikunda vraiment sana uzonyigisha enzo kwigisha nari Cyizere mugenzi wanje zo kwigisha nange niye yanyigisha ndashaka wewe njewe nzo kwigisha c'est bon turi twenyine it's fine nta kibazo yes nje nabibonye ibi bintu rwose biraza kwimerera ukundi kuntu twimanukire sasa cameraman aze kumfasha ahere hejuru amanure gake gake ari ibibazo ngiye kukwibariza fresh babanze barebe bring tumeze neza tugiye turi ku mubiri wawe nindangiza nkubaze ngo watekereje gute kwiyambarira gutyo this time bon ndakunda kwambara imyenda yose mbonye umwenda wose mbonye ndawambara sinavuga ngo ndateguye uyu nguyu ibi nibi gusa bitewe na climate ukuntu hiriyo hameze hari hakonje hari imvura nyuma harashuha urumva naje ndifubitse nibiki nibipenti urumva imbeho nyine yari imeze nabi ariko kako hatangiye gushuha turiko tubyina ibiki tuvuye no mu mazi mukanya mise nkuramo nyine abantu baze kumfasha muri comment barebe neza koko ibintu uyu muntu yanyambari bijyanye nyine n'ubukonje yavuze wenda bari gukubita agapira wagera mano gahita ugakuramo abakunzi bakabibona ariko ubu tuvugana baraje bagutwike muri comment aka kanya tuvugana narangije gushuha uko mvuye kubyina urumva none ufite ubushyuhu butuvugana uratanguye ndatanguye sasa rero ubwo bushyuhu ufite buwatangiye gushyuha buraza kurangira bute banza kurangira gute of course uri ahantu hari vibe sibyo ko usangira n'abagenzi bawe cyangwa abashuti bawe turya show nyine bisanzwe nkuko hari byo byatuzanye ndetse byarangira gute nyine wewe wumva byarangira gute ko mbyumva ntuze kwiburira sinze kwiburira ubwo umugabo wanje abyumve ndideclare ndagushaka hano dekeza tebuka kuko ubushyuhe bwo ni bwinshi hari vibe abantu bamwe tuvuye mu mazi urabona ko tumaje kwitegura abandi turimo kubyina barangije gucomeka ibyuma turiko tubyina mukanya na silent disco namwe murabizi ndakeka abantu bazidekeza neza barabizi mukanya na silent disco ni vibe ni show mumbabarire ndabasabye nk'umuhosta wanyu mukunda nkunda kuvuga ngo muze mushigikire your girl Hoovy muze mushigikire nk'umukobwa wanyu
of course yes. Ni karibu dekeza muze mudushigikire twishimiye kubana namwe. Kwaje wiyumvisemo gute nk'umuntu w'umukobwa ko wahagarara imbere ya rubanda wa hostinze abantu? Ese ubundi guhostinga muri rusange abantu banadukurikiye hari n'aba batazi n'ibyo ari byo, biba bimeze bite, bigenda bite, nyine mwitwa aba hosta kubera iki? Bon. Iki kibazo kirakomeye vraiment. Gusa nje nakuze nkunda entertainment. Abantu twiganye barabizi. Baze no kwivuga muri comment. Barabizi nakuze nkunda ibintu bya entertainment, nkunda kubyina, nyine ibintu by'ibirori. Nawe urabyumva abyo nkunda. So akantu ko kuba umuhosta ukuntu mbere mbanze nkasobanure nkuko twumva ngo hari DJ w'ikirori, hakaba MC w'ikirori, haba hari n'umuhosta. Ni ibintu bitatu bigenderana cyangwa se bijyana. Umuhosta namwita nk'umuntu aba ahari nka supporter w'umu MC ndetse n'umu DJ cyarimo. Shaka guhamagara abantu banje kubera ukuntu banzi, kubera ahantu henshi duhurira. Urumva umuhosta nyine ni umuntu aba akwiye kuba azwi n'abantu benshi, nkabahamagara bakaza mu kirori. Niyo mpamvu uzabona umuhosta ahantu hose yicaye ariko ahamagara. Urahamagara kandi uhamagara abantu bari VIP, so uhamagara abantu basanzwe. Yego nabo barazi, uratanguye. Of course nabo barazi kuko abari abagenzi bawe ari n'abashuti. Gusa umuhosta ikintu kimugira umuhosta nuko abazi kariya ari gukora icyo isobanuye nico atagetinga kugeraho. Mwunguka mute? Ese kwinjira bibara amafaranga? Ese iyo bitabaye amafaranga abantu mwa hostinge vuganyu barabishyura? Sobanure neza, se mwe mwunguka mute nubwo utatubwira akayabo kama miliyoni? Bo kunguka urunguka. Nk'ubu ngiye ntangira gukora ibintu by'ubuhosta, ahantu nakoreraga twabaranaga kuri percentage. Sinzi niba percentage yumva. Twabaranaga kuri percentage y'ibintu bafite. Njyewe narahageraga nkabara stock bafite, hanyuma nkahamagara abashuti banjye n'abagenzi banjye bakaza tugasangira. Hanyuma twamara gusangira tukongera tukabana percentage y'ibyo bakonsomye. Nuko natangiye ubuhosta. Gusa ubuhosta bwiza kuri level ngezeho, ndashaka guhostinga nk'umuhanzi. Nakoranye na Fireman, narakoranye na Shani Breeze, n'abastari bandi batandukanye, abanyasinema, abakomedie, bose murakorana. Yes, ukamuhostinga nko muri club runaka, ambiance y'abantu baza nyine kureba uwo muntu, hari n'aba batamuzi. Urumva nka Shani Breeze twakoranye i Musanze, Ibiza resto igitangira. Abantu b'i Musanze bari bakeneye kumenya Shani Breeze. Urumva kandi bisaba ngo utware wa muntu n'ubundi bamenyereye, bazi, yego bazi, baziranye nawe. Nuko rero twajyanye n'abana benshi bakamaro, ba Nadia, twari benshi, ba Sky of course, kuko urumva barana abantu bamenyereye area ya hehe i Musanze. Gikundi nyine. Yego si gikundi, ni crew. Uvuze igikundi byumvikana nabi. Urakare gusa dore kamera barakubona useka neza nibabona wirakaje. Ndashobora kurakara. So nuko nyine hosta icyo navuga ahostinga nk'amapati atandukanye, abahanzi, abastar batandukanye, abakina amakomedi. Urashaka guhostinga comedians, urashaka guhostinga nyine umuhosta deja ni nk'umuntu namwita gute se ubu mu Kinyarwanda sindabashuka ndabisigura. Ndamwitwa gute? Ariko umushusha rugamba, uvuze umushusha rugamba aba MC. Ego. Gusa nawe hosta, gusa hosta icyo nabwiye abanyarwanda, hosta ni supporter wa MC na DJ. Sidazikunda bivuga mu Kinyarwanda mugabo bisa. Ni umutumizi. Muri comment mutubwire uko muhosta mu Kinyarwanda, tubahaye namwe.
question kandi mugomba kunaza kudusubiza tunakubita tubangura twigendera nkwibutsa yuko ahantu ushobora gufata amafunguro meza cyane ushobora gukorera utuntu twawe utuje umeze neza n'ahandi ni The Keza Hotel ahantu hatuje ushobora guhostingira nk'aba Rovi ibintu nk'ibyo sorry Sharon niryo menyereye byose bose kabisa biba bimeze neza cyane kandi bakakwakira neza service yabo ni ndakemangwa yes aha ni ndakemangwa ndakemangwa yes alright nkuko mubibona rero njya nkunda kwibariza ibibazo bigiye bitandukanye mbere yuko tujya mu tuntu n'utundi katwibariza akantu kameze gutya ubu tuvugana i Burundi bahafunze ibintu byadobyereye siko bibona bashuti bawe n'abandi wari ufiteyo ubu biroroshye ko wajyayo cyangwa wenda wowe ufite agapasiporo kawe mbona ubwo wifite gusa icyo nzi nyine kuba bafunze right nta n'ikibazo kuko u Rwanda turimo raduha amahoro yego tumeze neza mu Rwanda abarundi dukunda karire gusa u Rwanda namwe murabizi hari amahoro hari umutekano abakora business barazikora neza nimushaka munamurakarire mu Rwanda no sibandakarira barabizi ko ndavuze ukuri mu Rwanda habiki hari amahoro hari umutekano hari urukundo hari shop ko mu Rwanda c'est bon muri make abantu muri Burundi mukomezanye n'ibyanyu twe ntago tubyitayo oya tugomba kubyitaho ko ni igihugu cyacu kuvuza ariko sindabivuze ntukamvugira ibintu ndashaka kurakara no just narakara man kubita gutya ewana ubundi mite nigira mu n'utundi ariko yes ni zihe nama cyase niki wagira nk'urubyiruko rundi rwifuza kuba rwakora business nk'iyo ngiyo ese cyangwa ugiye no kubabuza ko ubona ko bitanavamo urababwira niba ubona bivamo ubagire n'inama y'ukuntu bahanakora n'umushinga ibintu bikanacamo right bo nukuvuga ukoze nk'ibyo ngiye nkora ugende kuri njyewe bizokugora kuko ntago uzi ngo njyewe natanguye gute cyangwa ntago uzi ngo ndakora gute nimba ushaka kuba umuhosta icyambere courage ubishizemo imbaraga ufise target ziwawe ugenderako nakubwira courage ntuzocika intege ntuzumvira amagambo y'abantu ko turabizi ko amenshi n'amacanege njyewe ndakunda kuvuga ngo right thing comes in the right way ikintu kizima kiza mu buryo nyabwo right kiza mu gihe nyacyo nimba wumva koko ushaka kuba umuhost cyangwa any kind of business you want to do yikore udacisa intege utitaye ku magambo y'abantu utagendeye kuri barandeba ese barankunda ese baranshima no that's a bullshit you have to try your own best in the right time that's it that's a bullshit aranabakatiye Yabantu so rero lova tugira agace ka kabiri kitwa utuntu n'utundi so urumva utuntu n'utundi hazamo cya kintu wakorewe bigutunguye urumva hazamo no kubwizanya ukuri nta kubeshya kuba mu tuntu n'utundi babara twinjiranemo biba ari ikibazo kimwe cya bibiri kandi uko kuri buri butubwire nibiba byarakubaye bigutunguye ibyo wakorewe cyase undi muntu yagukoreye cyase we wamukoreye right twagiye are you ready fine are you ready I'm ready aha twagiye sasa twagiye mu tuntu n'utundi so mad promoter ushobora gukora like share comment and subscribe utibagiye no gukubita muri comment ukavuga uti ibiganiro byanyu kabisa muze je mutuzanira nabandi nundi wese wumva ukeneye hostinga sasa w'umustari ushoboye cyangwa se ubona yuko ukunda abantu bose tubazanira nabo muba mukunda lova twagiye ndabizi yuko wakunze n'urukundo rubamo unaruhoramo sibyo sindi bukubaze niba kuko warakunzwe cyangwa ufite ngo boyfriend that's a bullshit wa mugani wawe aha mbabarira umbwiza ukuri utabeshye niba ari abantu ubona ko bikuye ko urukundo umuntu agomba gukunda rushobora kugeza mu rugo mu ngo ruracyakwiye ko abantu bakomeza kurwitaho cyane ego ushingira kuki
Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bahure bibaruke bakore famiye bunguke umuryango. Ukunze umuntu sindakeka ko umukunda kugira ngo urabone ibintu byinshi byo kugushimisha cyangwa se byo kumushimisha wewe. Ni kugira ngo tunguke famiye, right? Njyewe numva ko bikwiye ko urukundo rukomeza. Ubishikamyeho cyane. Uratsinze ariko uramonda sinoga, reka tuzamuke nta kibazo. Aha, ari akantu utubwiza ukuri, ari amaherena na shenete, ni icyo umuntu aguhitiramo kumva kikunejeje kurusha ikindi, kandi byombi urabikunda. Amhitiramo nta na kimwe njyewe ndihitiramo. No, tuvuga injenje kuguha gift, banza unyumve neza ariko se nyine uvuze uti uyu muntu yamaye aka kantu kandi uko ukabona kararota cyangwa se ukavuga uti sha ariko uranugamaye wenda iherena yari kuma shenete. Muri ibyo byombi uvuze nta na kimwe nakunda. Itegereze neza uravuga ikindi. Bivuze ngo ibi bintu ni wewe wabyigiriyemo n'iki byose. Kuri njyewe ku giti cyanjye ndabyitira. Je nuneranije n'abanyarwanda kuri kamera BBM TV. Niyo mbazije nabi. Oya n'ukuri kw'Imana. No. Alright, twagiye agakomo n'imeta. Je ndagira mvuga bibiri. Rega byereka abanyarwanda. Nukuvuga ngo mwibyo byose uvuze ndakunda impeta. Yaba amaherena wapi ibyo byose ndabikunda. Nkunda impeta. Mwokagira Imana mwe mbivugiye hano mu ruhame ku izina ry'Imana, indi show za hostinga by next week nzaza nkuzaniye impeta imeze. Merci beaucoup, merci. Yes. All right, arekana nasoze rero nkubwira ngo wakoze cyane Hoovy kandi ikirori cyiza. Yego, aha arashaka kutwibutsa, ushaka kumukurikirana, ushaka kugira ngo ukurikirane uburyo ki ahostinga n'ibitaramo bye n'ibindi aho wamusanga, right? So nukuvuga ngo inshuti zanjye bavandimwe, ikintu cya mbere ngomba kubibutsa nuko turi Dekeza Hotel. Ni hotel nziza ibafitiye service nziza, ibyo kurya byiza, amashamba yo kuryama meza, pool nziza, club nziza. Anyway, turanabafitiye na show kuri Saint-Valentin twabatumiye. Bayombe mu gutumira ego nzahostingamo. N'abandi butara hostinze sinzaza mbaye. No, nzahostinga Saint-Valentin. N'abashuti banje bandi n'abahosta banje bagenzi banje n'aba DJ batandukanye, twafitiye aba DJ benshi batandukanye, ba Javin, ba Tasha, abahosta benshi ba Amanda barahari muzazi. Ego ni nabwo nzabimeta. Shock. Right. Ikindi nabwira as your hoster, ufise show ushaka gutumiramwe abantu banywesha nk'umuhosta nkagukorera n'abagenzi banje dukorana nabo, dufite ukuntu dukominikana, twakorera show vibe ya danje, urabyumva. Yego, imbuga nkoranyambaga mukoresha wenda kugira ngo hari ababa batakoresha telefone ariko bakoresha Instagram iki bababwira n'amazina dukoreshaho akabakubita kuka. All right, Instagram nitwa umukunzi Hoovy Sharon. Hanyuma the same as TikTok hari tuba turiho naho ducisha amakuru, even Snapchat nayo mazina nkoresha umukunzi Hoovy Sharon. Abantu badakunda gusobanukirwa Hoovy kuntu bayandika urinzi. Hoovy ni H-O naamini H-O-V-Y. Hoovy, yes. H-O-V-Y. Hoovy, yes, ni Hoovy. Ego. Ngayo nguko rero. Asante sana Hoovy. Naho ubutaha. Merci beaucoup. Mwiriwe, nge ni Tesi, nkurikirana BBM TV, nawe wireba yikurikirana. Nitwa Betty, munze muri filme Indoto, nkurikirana BBM TV, nawe yikurikirane, nanjye ndayikurikirana. Nkurikirana BBM TV, nawe yikurikire.